amagambo. Imirwano hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 yakomereje kuri uyu munsi mu bice bitandukanye bya teritwari ya Lubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubu uduce tuvugwa mu isibaniro ni Kase na Matembe, tumwe mu dukomeye tw'iyo teritwari. Uyu munsi imirwano yakomereje ahitwa Miyobwe na Kibaku, uduce kugeza ubu amasoko y'ijwi rya Amerika yemeza ko tukiri mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu iyo mirwano irimo gutera umubare mwinshi w'abaturage bo muri utwo duce n'ahakikije guhunga. Bamwe berekeza muri teritwari ya Beni, abandi bo bagana mu mujyi wa Butembo, ubu nawo ugaragara nk'aho wibasirwa n'imirwano. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, umutwe wa M23 watangaje ko wabashije gufata mpiri abasirikare ba FARDC mu ijoro rishyira kuri uyu wa kabiri. Ibyabo basirikare byemejwe na Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yagize ati: ntabwo twebwe dukeneye gushakira igisubizo cy'umutekano tunyuze mu ntambara. Twakomeje kwinginga leta ngo yicare tuganire, ariko byarananiranye. None muri ino minsi barimo gutera ibirindiro byacu biri ahantu hatandukanye. Hano muri Miyobwe baduteye, none twabashe gufata bamwe muri bo. Ntekereza ko kubafata ari ikimenyetso cyo kwereka FARDC n'abayishyigikiye barimo FDLR n'indi mitwe ko M23 yiteguye gusubiza inyuma ibitero byabo. Iyo bavuga ko tutubahiriza agahenge kasabwe na ONU, ndumirwa cyane rwose. None se muragira ngo badutera tugashyira amaboko mu mufuka? Ni ukwirwanaho twivuye inyuma kandi tukarinda abaturage. Muri video yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga kuva mu masaha ya mu gitondo, hagaragayemo abasirikare batatu bari bambaye imyenda ya gisirikare ya FARDC bahabwa ibibazo n'ubuyobozi bwa M23. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura bihagije ku buryo twakwemeza ko abo basirikare ari bo. Twabajije Lieutenant Colonel Willy Ngoma umubare w'abasirikare baba bafatiwe ku rugamba. Abafashwe bo ni benshi cyane, sintinya ko bibabwira. Harimo abaofisiye, harimo abasirikare b'inzego zo hasi. Bariya twabashije kwerekana na bari bamaze kubazwa na serivisi zacu zitandukanye. Ubwo rero abandi baracyakurikiranwa kuko hari abafite ibikomere barimo gukurikiranwa n'abaganga. Ubwo abo bose nibamara kunyuzwa muri serivisi zitandukanye za M23 tuzababereka kandi muzababona. Ku rundi ruhande, igisirikare cya Congo FARDC cyahakanye ifatwa ry'abo basirikare, cyumvikanisha ko bitangazwa na M23 nta shingiro bifite. Mu magambo magufi, Colonel Njike Kayiko Guillaume, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, avuga ko ibi ari ibinyoma byambaye ubusa. Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Imitwe ya M23 turayizi cyane. Nibyo koko imirwano imaze iminsi ba, kandi n'uyu munsi habayeho gutana mu mitwe, ariko nta musirikare n'umwe wa FARDC wigeze afatwa na M23. Ubwo se murabona ibyo byaherahe rwose. M23 ibyivuga byose bibeshya, ibyo byo tumaze kubimenyera. Mbibutse ko ibyo ngibyo bikora kugira ngo yigarurire imitima y'abaturage ndetse na rubanda nyamwinshi. Uyu muvugizi wa FARDC washimangira ahubwo ko FARDC ikomeje guhagarara neza mu birindiro byayo, ndetse ko hari uduce twinshi twa teritwari ya Lubero ubu tumaze gukurwamo abarwanyi ba M23. Colonel Guillaume Njike Kayiko yumvikanisha ko ibikorwa bya FARDC bikomeje mu rwego rwo kurandura Burundi imitwe yose ihungabanya ubutegetsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane harimo n'uwa M23. Bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23 yanga igateza umutekano muke. Wilson Twitegure, umuturage wo muri teritwari ya Masisi akaba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, we hari icyo asaba FARDC ndetse na leta muri ibi bihe by'intambara. None rero icyo bagumya kutubwira, bagombaga kujya baduha information nziza, ejo tukumva ngo bageze ahantu runaka ntabwo bahavuye. Kandi urebye intambara ziragutinda, gisegeti nareke ibintu bya distraction, ahubwo bazana amahoro mu
mu gihugu. Bari abasirikare barekanye kuri media, nimba M23 bayirukanye, nge nagomba gusaba yuko na FARDC itwereke abasoda ba M23 bafashwe. Uretse muri teritwari ya Masisi, kuri uyu wa kabiri imirwano yaba yakomereje no muri lokalite zitandukanye za teritwari ya Rucuru ihana umupaka ni ya Lubero. Amasoko ya FARDC atifuje ko amazina yayo yatangazwa yabwijwe rya Amerika ko M23 yateye ibirindiro byabo biri mu Limbi muri groupe Matongo sheferi ya Bwito. Ibi birimo kuba mu gihe ku itariki 15 z'uku kwezi abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje Rwanda muri Angola mu rwego rwo gushakira hamwe umuti w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibiganiro bizaba biyobowe na perezida wa Angola Joao Lorenzo, umuhuza muri iki kibazo cy'umutekano muri Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.